Awu wena kunene kuyabonakala ukuthi nembala eMaswati abuka ngeliso lelingilo kwekuthi umuntu angahamba anyunza athi yimbi lento athi anyunza abe afaka isandla sakhe lesikhulu kuyo le mali yalento lathi yimbi. Kona empeleni na ukubuka kuyethuka intelligence yabo bona laba lathi uhamba nabo ngobe bona phela vele labanye balapha khashane. Yebo siyati ukuthi 90% of them ba benefitile kule system through ema scholarships lokwa naloku ema grants batali babo ba benefite kakhulu bonke 90% nje or above ba benefitile direct or indirect ngoba ema scholarships akhishwe inkundla ungeke into etingundla ema university agwethe inkundla makoliji agwethe inkundla konke kwetinkundla so ke uyatibuta namhla na uthi ulalela umuntu ngalapha uyayethuka uyayinyunza lento impela uyibeka kahle nje kwekuthi azange Moses athi ngidawukhipha eMagibhitha eveni lawo. Moses wathunywa athi khipha laba labangesibo bakhona labo labangibona bagcilatekile babaphume labo baphuma nembala bonke laba bagcilatekile leku intalelwane yaAbrahama. So laba ke suyatibuta lokuthi njoba nabo bakusho kona ukuthi bagcilatekile bagcilateke njani lolunye lunyawo lungekhathi ekhathi emanonini la nathi singefiki ngisho khona enhlitiyweni yayo bahlinza tibinzi kodwa na uthi uyalalela ngalapha abakhuluma ukuthi bayinyanya isystem ngiwo lamambuka lawa lemele ethi ngisho kuseshwa na indzaba yekudutshulwa kwaSpeaker kuqale kuwo la laseParliament ngoba vele sebakhombisile sibaboncuka umbili labantu abaqonze entweninye ngalaba bathengisa ngalapha ba benefita kungako nje bathi benyanya sibaya benyanyiswa kwekuthi batawukhanza nini emajaha leningeke nigege ndabaqonze emehlweni kuyabe kukhulunywa lapho baphelele bonke nalabadzala kukhulunywa hayi ukuthi besaba ukuthi esibayeni kunebuthakathi kude ebuthakathi esibayeni sitelwe singaka sesiyahamba emhlabeni soloku sihlala esibayeni sikhulumela esibayeni tinqumo tithathwe esibayeni ngobe namhla kunabo kuthethwe imali emashayineni akusuphutwa lesive senkosi ngobe mina ngikhalela lesive nje lesingabona lesingadi lapha kulwela ukuthi lekwavunyelwa nakhona lena kwasayinwa kungendeka kugcine kubahaunta kungako kenyalo sebalo baganga ngathi ayikho lento bekunene umuntu lothi nje ngiyayinyanya inkundla ngiyamnconotisa Mario ingqondo yakhe ngikhanza ukuthi yayihlutekile kakhulu ngobe wathena ngiyakwenyanya lento wakhuluma kona lokho waphinze wakwenda wabona ukuthi lo muntu lona vele usho ukuthi uyenyanya kakhulu lento lathi uyayinyanya kululungelo lemuntu ke kwenyanya nami nje ungangenyanya ilungelo lakho ukuthi ungenyanye kodwa ungasonzeli kimi phela ngoba uyangenyanya nalesilwane lesithi inkundla nabona sathi uyasenyanya khwesha kuso ungasonzeli gqoka isudu ngisahamba mama ngisaya emsebenzini uyosebenza kuphi etinkundleni hawu kahle nini bekunena nisuphutha lesive senkosi sive senkosi sisadinga nje ku-educate kwawuna lamanga lacale nje wonke lo msindo kuze kutofika la ngemanga kungathi ngaba ne-drawing board sikhombise kuqala la emanga akhona cala la kudala emanga khona ala emanga lokho konke kusengemanga kwanyalo nyalo nje sisamelwe into yinye asilandzele iconstitution ize iyosifikise ekugcineni nakunebuqiniso ukuthi khona labafuna kushintsha labafuna kwendani kutawanjwa ngeconstitution kuphele kuthi nya cha siyabonga amaswati lamahle emadoda lanjena ngiwo labawesabako abesabe emadloti noma tinyanga noma buthakathi noma buthini labawesabesanini babona lo sesitatithele lapha ngoba lapha kufuneka iqiniso likhulume libalele nalona longiyena umyenga utabakhona alalele sekukhulunywa leqiniso abese uyakubuta athi hey mnganami kanti yini lo uhlala uyisho uyayiva
banemanga lapho ngiyathi kuthiwa khona bolondweza lomanateke nje kwakhe umangale kudla hawo kepha uNkulunkulu wasakanjani lapha emhlabeni agcine nje umuntu agcine nje impela ukuthi mina ngathi kuthi ashindwa ngayati abone ke nakunje ke sekulive baphikisana modwana bathi isithi Swaziland or Switzerland wasesophakamisa sandla umntana wathi sekhaya eSwatini emambala emakhosetive sowukhulile nikeleni bongwane lomntana ngoba nangu sowukhulile ingane nangu nemtimba wakhe seyafakaza uyacikitela ngathi wentombi nayithatha sisu wakhathi umlomo khosetive wafana nenyoka nayivele liphatheni nemambala wena uyesabeka phuma la ngale kithi sikothe oyethe wena